Pisanki, košaročki, kveciki, zajački i velji prikraski ponukli naščiviteljom najmlađi školjare osnovne škole u Bikiću. Ja sam napravila ovu korpicu i napravila sam ovu korpicu. Kako se ovo pravi? Pa samo sam prevrtala plastičnu čašu i stavila jaje unutra i to je ispalo tako. To može za služenje da se stavljaju neka jaja, uskršnja, pa mogu da se stave isto neki slatkiši, svašta. Velkonocni vašar u Bikiću postal tradicijni i otrimuje še už čtvrti rok. Дзеці такі заінтересовані за то, tu vidíte sami, že co všetko napravili. Tiež tak i ľudia prišli z Valalu, že by pomohli decom, bo od peniežu chodí na zberanie, od predávania tých ich robotoch budu mať jednu časť za ekskurziju. Bikićanje še rihtaju i za najhodzace šveto. Parohijanje poporeli cerkvu i kolonjej, Temetov i centar Valala, a budu madzi hostcog zoz Višnjoho tvarošcu zoz Republiki Slovatskej, kotri vjedno zoz njima preslavija Veljku noc.